Pogledajte najnoviji film o tajnim agentima, o zavjerama, o spašavanju svijeta. Trubač uvijek trubi par put. Ma ne, valjda opet. Kako izaći iz klišeja? Kako dobiti originalnost? I to u niskobudžetnom filmu. Ne, nemoguće. Možda s karizmatičnim glumcima u posebnim vozilima? Ferrari? Ne, u stvari to je Cabrio. Dora kao Esmeralda. Tony kao Al Pacone. Tea kao barska mušica. I Dorian kao agent Dodo. Novac nije problem, a postoji i drugi stimulansi. Shvatio sam da zadatak neće biti lagan. Jesi siguran? Da. Red akcije, red zavođenja, red humora. Zajebavaš se s Manom, zajebavaš se s vrakom. Dragi Julio, ovo je moj krevet. Što smo radili u njemu noćas? Dovoljno da se ja sjećam svega. Posebni gosti koji su podržali film. Opet kasniš. Mile Kekin, Vrijeme je relativno. klubovi borilačkih vještina, ninjutsu Rijeka i capoeira Rijeka. Nakon ni vremena za umirat i igre sudbine, ista ekipa, isti glumci, isti režiseri, isti pomagači. Pogledajte najnoviji film o tajnim agentima, o zavjerama, o spašavanju svijeta. Trubač uvijek trubi par put. Pa nekako baš nisam siguran da mi ti možeš pomoći. Krešimir Mišak, Asim Ugljen, Sredili smo sve, ipak mladiću dragi. red akcije, red zavođenja, red humora i lutanje kroz prošlost. Ne daj Bože da žena krivo kaže, vere laže i vatra ju odmah smaže. Evo nas, zdravim. Ne pijem već 15 mjeseci. Ti si zapalio buktinju, ti! Naš Trubaš je uhapšen dok je sopao. Novi nastavak ovog špijunskog serijala. Trubač uvijek trubi par puta. Senza l'amabile Dio dicitera I di non tornano di primavera. Glazba je ljubav u potrazi za riječima. Nadam se da sam dobro prepoznao. Putniče, konačno si stigao. Kralj te očekuje. Uđi. A tko si sad ti? Dišeš. Dišemo skupa. I šuma diše skupa s nama. I ne smetaju svaka galona. Yes. Finally original. Nakon ni vremena za umirat i igre sudbine, isti glumci, ista ekipa, isti režiseri. Trubač uvijek trubi par puta.